pomaže Bog svima. I na početku bih želeo da pozdravim domaćine, klub Cerostavnik i naravno sve vas, posetioce i goste ovog mesta. Predavanje koje je najavljeno ja bih izneo u obliku jednog referata, a to zbog dosta istorijskih podataka, zbog zadržavanja konciznosti samog predavanja, da ne dođe do nekog rasplinjavanja i da ostanemo u nekim normalnim vremenskim granicama. Iskoristio bih ovu priliku da pozdravim i naše prijatelje iz Amerike, američke patriote, inače pravoslavne hrišćane, Amerikance pravoslavne hrišćane, koji su dosta pomogli da se ovo predavanje upotpuni i obogati nekim njihovim savjetima, informacijama, veoma dragocenim informacijama do kojih se ovde teško može doći. Naročito kada je u pitanju svedočanstvo sa događaja u Charlottesville, vjerojatno ste čuli mnogi za onih nereda što su bili u vezi očuvanja konfederalnih spomenika, jer su neki od njih bili lično tamo i mogli su da nam prenesu njihove utiske šta se zapravo tamo desilo, jer naravno preko medija je to sve lažno i iskrivljeno predstavljeno. I kao mali deo uvoda u ovo predavanje bih naveo jednu reakciju jednog gospodina na društvenim mrežama povodom objave, to jest reklame u vezi ovog predavanja, ja mislim na stranici Cerostavnika na Facebooku, gde je on izneo svoje čuđenje kako je moguće da se i tako nešto, da se naiđe na tako nešto, da svešteno lice predaje na temu Juga, konfederacije, još im tamo nešto doda, robovlasništva, ne znam ja šta, novog svjetskog poretka, i to sve još iz ugla srpskog ugla i pravoslavnog ugla. Inako izgledalo mu je to veoma čudno, kakav je to spoj, nespojivi spoj. I naravno, kada čovjek površno posmatra tu tematiku, može da mu se učini da je to sve nespojivo, dok i malo pobožan čovjek koji je u veri i malo nacionalno svestan čovjek može da vidi i zna da je to sve jako spojeno, gotovo nerazdvojivo spojeno, crkva, nacija, država, politička kretanja, previranja, revolucije, jer sve to, sva ta dešavanja vezana za politiku i društvene prilike itekako utiču na crkvu, itekako utiču na spasenje duša kako pojedinaca, tako i društva kao jedne organske celine, i zbog toga se ne treba čuditi kada se neko iz crkve bavi takvim pitanjima, proučava ih i donosi neke zaključke iz ugla crkve, iz ugla pravoslavlja, kako ovo predavanje i glasi u samom naslovu. Jer jedna poslovica glasi, kaže, mesto sveto, pusto ne biro. I to jeste tako u trenutku kada je od Francuske revolucije pa na ovamo
crkva bila odvojena od države i to se danas naravno stalno forsira, stalno se priča o tome da crkva mora biti odvojena od države, da ne sme da se meša u politiku, da ne sme da se meša u društveno uređenje i tako dalje i tako dalje. Kao ona priča iz Evanđelja, kada je Gospod isterao demona iz čoveka, jer je i crkva tamo u Konstantinovskom periodu isterala demona iz društva tako što je ušla u njega, tako što ga je oblagodatila, osvetila. A kada je crkva odvojena, kada je to sveto mesto ostalo pusto, naravno na njeno mesto je došlo ono što se navodi u Evanđelju, onih 7 demona još gorih od onoga prvog, i to danas vidimo. Nekadašnje hrišćanska društva na zapadu, na istoku, kako izgledaju, u čemu sve to vodi i tako dalje. Da ne širim ovaj mali uvod mnogo, započeo bih predavanje. Ovde su iz uprave kluba Ceroslavnik predložili da se tokom predavanja pusti neki slide show vezan za ove događaje. Pa nek prati ovako bez tona, bez tona predavanja, ovako jedan retrospektiva tih događaja u Americi, uklanjanje konfederalnih spomenika, demonstracije u Charlottesville i tako dalje, čisto da ima neka pozadina. Dakle, najavljen naslov predavanja je Jug kao simbol otpora novom svetskom poretku iz srpsko-pravoslavnog ugla. Nedavno smo čuli da liberalne gradske vlasti po raznim državama američkog juga uklanjaju istorijske spomenike, davno podignute u čast legendarnih vojskovođa, heroja i istinskih ličnosti konfederacije. Čuli smo i to da su se američki patriote pobunile protiv toga, u najmanju ruku kulturno-istorijskog genocida, i organizovali veliki protest u virđinijskom gradiću Charlottesville, gde su izbili sukobi između mirnih patriotskih demonstranata i podivljale levo orijentisane ulične gomile. Koje je značenje ovog sukoba koji se dogodio 12. augusta u Charlottesville za nas, pravoslavni Srbe? Ranije nas se ne bi ni ticali tako daleki događaji, naizgled nevezani za nas, ali danas kada Antihristove sluge neprestano i svuda potpaljuju društvene nemire zarad napretka njihove liberalne revolucije, čiji je cilj uništenje svih hrišćanskih naroda, i kada kleveću zdrave sile koje se trude da odbrane sebe i svoje nasleđe, itekako je važno da budemo u toku dešavanja kako bi ispravno razumeli globalni politički rat, čiji je ishod svakako sudbonosno važan i za nas Srbe. Ista kampanja se sprovodi svuda po svetu. Nasilno se nameće njihovo lažno tumačenje događaja zarad kontrole naših umova i našeg sve većeg duhovnog, nacionalnog, socijalnog, pa i fizičkog uništenja. Kada se oko nekog pozitivnog događaja pokrene medijska mašinerija laži i kleveta, kao što se desilo sa demonstracijama u Charlottesville, mi treba da damo svoj odgovor u cilju razjašnjenja istinskog značenja događaja i sebi i drugima. Zvanični, opšte prihvaćeni izveštaj
o Charlottesvilskim demonstracijama glasi ovako: zli mrzitelji, nacisti, beli supremisti, južnjački rasisti i drugi došli su u miran gradić i započeli nerede u ime njihovih gnusnih ubeđenja. Hrabrim omladincima koji su se junački suprotstavili njihovoj ideologiji mržnje, naneli su teške telesne povrede, dok su jednog čak i usmrtili. Mi normalni, po znacima navoda, moramo osuditi takve ekstremističke grupe i priznati da konfederativni spomenici postiču mržnju i unose u društvo razdor i da zbog toga moraju biti uklonjeni. Moramo svi da sarađujemo na sadašnjem menjanju Amerike u multikulturalno i tolerantno, to jest monolitno, materialističko, nehumano, nehrišćansko i neevropsko društvo. A realnost je nešto sasvim drugo. Patriotske desničarske grupe su 12. augusta došle u Charlottesvilski park, gde se nalazi spomenik proslavljenom vojskovođi konfederacije generalu Robertu Edwardu Leeu. Radi održavanja uredno prijavljenih i od vlasti odobrenih demonstracija protiv novodonešenih odluka o uklanjanju konfederativnih spomenika, uzdajući se u zaštitu policije, koja je pri prijavi skupa obećana, nisu poneli nikakvo oružje, a nošenje vatrenog oružja je tamo, kako znamo, legalno. Ali su ipak poneli odbrambene štitove u slučaju da ih gradske vlasti izdaju. Jer su znali da Antifa i Black Lives Matter, veoma agresivne anarhističke organizacije, finansirani od antihrišćanskih NVO i sa debelim dosijejima kriminalnog ponašanja, planiraju da ih napadnu i izazovu krvave nemire. Ispostavilo se da su bili u pravu, gradske vlasti su perfidno i nezakonito naredile policiji da što duže ostanu po strani i dopuste agresivnim levičarima da ih napadnu. Kada je konačno reagovala, policija nije smirila ili udaljila levičare, nego je patriote namerno potisnula u obruč protivničkog tabora da bi se stvorio potpuni haos. Prirodno, stvari su se otrgle kontroli i došlo je do teških fizičkih sukoba. Jedna osoba je ubijena, a mnogo njih ranjeno i povređeno. Kako saznajemo, vozač kola, koji je sa njima uleteo u gomilu i na takav način usmrtio jednu devojku, nije imao nikakve veze sa organizovanim demonstracijama zaštitnika spomenika. Ovim događajem je očigledno dirigovao establishment novog svetskog poretka, da bi obezbedili što više materijala za svoju besomučnu borbu protiv Amerikanaca evropskog porekla, koja je opet deo velikog globalnog rata novog svetskog poretka protiv svih istorijskih hrišćanskih naroda. Nametnuto doseljivanje muslimana koje je uništilo Evropu takođe je deo ovoga projekta, i ako ne prepoznamo sve ovo, ne možemo shvatiti šta se u svetu zaista dešava. Međutim, šta mi, pravoslavni, treba da mislimo o neopaganskim naci elementima koji su, kako se stiče utisak, neotuđivi deo američkih patriotskih desničarskih organizacija? Jasno je da mi kao hrišćani ne možemo da prihvatimo neopagansku ideologiju, ipak važno je imati
par stvari na umu. Tradicionalne hrišćanske i patriotske organizacije koje su organizovale demonstracije u Charlottesvilleu, kao što su Liga Juga, ne slažu se sa neonaci paganskom ideologijom, darvinizmom i obožavanjem rase. Prisustvo neonacista i Ku Klux Klan aktivista u Charlottesvilleu bilo je minorno. Velika većina projužnjačkih, prohrišćanskih, proameričkih patriota, demonstranata nije imala ništa sa njima. Sasvim je moguće i to da su ove male ekstremističke grupe ili pojedinci instalirani od strane vlasti kao provokatori, koji će uz pomoć prepoznatljive ikonografije omogućiti klevetanje većine ostalih čestitih demonstranata. Naravno, mediji su sa skupa u Charlottesvilleu iznova i iznova objavljivali probrane slike neonacista i aktivista Ku Klux Klana. Kako bi se na taj način stvorio utisak da je svako ko se protivi liberalnoj revoluciji nacista. Pa, šta se zapravo desilo u Charlottesvilleu? Sa sigurnošću možemo tvrditi da je američka vlast potpuni saučesnik u tekućoj crvenoj neomarksističkoj revoluciji koja se punom parom uspešno razvija u njihovoj sopstvenoj zemlji. Oni svojom podrškom i finansijama omogućavaju agresivnim levo-liberalnim organizacijama, čija su udarna pesnica Antifa i anarhisti, da onesposobljavaju, pa čak i ubijaju čestite patriote koje poštuju zakon i žele da se čuvaju svoje nasleđe kao i samu egzistenciju. Mnogi patriote i aktivisti desničarskih organizacija postradali su tako što su od strane levičarskih grupa bili targetirani i oklevetani na poslu ili u školi kao nacisti i rasisti i na takav način mnogi od njih su ostali bez posla ili su izbačeni iz svojih koledža. Imamo slučaj, možda ste bili upoznati, ovdje ga ima na slikama onoga, ja ga nazivam Debeljko, zove se Alen, prezimena se ne sjećam, koji je nekoliko dana posle demonstracije u Charlottesvilleu došao ispred spomenika generalu Liju i sa konfederalnom zastavom stajao celih 9 sati u mirnom položaju sa pozdravom na čelu svom generalu, svom heroju, svojoj istorijskoj ličnosti, njegovog nasleđa njegovog naroda, i vidjeli smo kako je liberalna rulja ga je sa svih strana opkolila, napala, psovala, provocirala. Dakle, on je mirno iskazivao svoje mišljenje, svoje poštovanje prema jednoj istorijskoj ličnosti i posle toga je izbačen sa koledža, izbačen sa svih društvenih mreža, ukinuti su mu svi njegovi profili, i onda kada je pokrenuo na jednom američkom sajtu za skupljanje donacija GoFundMe se zove, svoj račun kako bi mu ljudi pomogli da se upišu u neku drugu školu, pošto je izbačen u poslednjoj godini školovanja svog koledža. Dobio je, kada mu je skupljeno oko $1.000, trebalo da se skupi, ja mislim, $3.000, dobio je od tog sajta GoFundMe obaveštenje da je on ekstremista, zbog njegovog govora mržnje kao u Charlottesvilleu su oni prinuđeni da mu taj račun ukinu i oni ostali bez tog novca koji je
sakupljen i dalje bio na mogućnosti da sakuplje novac. To je jedan ovako ilustrativni primjer kako se američko društvo obračunava sa najbezazlenijim patriotama tipa tog Allena i takvo totalitarno društvo se tamo uveliko razvija, a verovatno to čeka i Evropu i sve nas. Dakle, naravno, mediji krivicu za nasilje i nerede izazvane od strane levičarskih izgrednika pripisali su isključivo patriotskim organizacijama. Pokušaj aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa da radi makar i male objektivnosti za nerede u Charlottesville optuži obe sukobljene strane od strane zvaničnih medija i javnosti najoštrije osuđen kao njegova podrška neonacističkim i rasističkim organizacijama. Oni ovo čine zato da bi konačno opravdali i zakonski omogućili totalitarističku kontrolu policijske države i potpuno uništenje evropskih hrišćana kao glavnog stožera tradicionalističkog i konzervativnog američkog društva. Gospod neka blagoslovi sve čestite ljude, američke patriote, branitelje hrišćansko-evropske tradicije, kulture i identiteta koji se hrabro suprotstavljaju novom svetskom poretku. U nastavku bi prešao na kratki istorijski osvrt o američkom jugu, njegovim specifičnostima i razlikama u odnosu na sever, o okolnostima u kojima se našao na udaru severa, kao i o njegovoj ulozi u odupiranju globalnoj liberalnoj revoluciji. Ljubitelji tradicionalnog društva i nacionalnog suverenizma širom sveta oduvek su se divili američkom jugu. Konfederalna borbena zastava sa krstom svetog apostola Andreja pojavljuje se na najneverovatnijim mestima širom sveta, kao opšte prihvaćeni simbol pobune i otpora. Neki od poštovalaca juga i njegove simbolike često i nisu svesni istinskog smisla predmeta njihovog poštovanja. Istorijski gledano, pod Andrejevskom južnjačkom zastavom jug se hrabro suprotstavio svemoćnim unionističkim i bankarskim interesima severa, koji ga je bezakonno napao i na kraju silom pokorio. U ovom trenutku opet isti ti interesi teže da zbrišu sa lica zemlje tu legendarnu zastavu i sve što ona sobom predstavlja. U ime tih interesa, kako vidimo, i dan danas se sprovodi surovi kulturološki genocid nad istorijski južnjačkim narodom hrišćanskog, evropskog porekla, pripremajući takođe kao konačnu fazu i njegov fizički genocid. Ali zašto je meta baš jug? Koja se to priča krije iza svega toga i šta mi pravoslavni možemo naučiti iz svega toga? Kao pravoslavni hrišćani mi treba stalno da produbljujemo naše shvatanje i znanje o globalnoj revoluciji koja se dogodila u hrišćanskom svetu, tačnije u celom svetu, a koja je započeta jakobinskim terorom masonske francuske revolucije 1789. godine. Ta globalna revolucija nije ništa drugo do pokušaj uništenja crkve kao dominantnog uticaja u društvu i proces zamene Božije blagodati demonskom energijom kao nevidljivom duhovnom snagom koja pokreće i usmerava sve ljudske misli i aktivnosti.
bez da naškodimo našoj veri u pravoslavnu crkvu kao jedinstvenu crkvu Hristovu, mi možemo proučavati istorijske procese i u nepravoslavnim hrišćanskim narodima, prepoznati neprijateljsko, demonsko, antihrišćansko delovanje među njima, saosjećati se sa onima koji su se borili protiv sataninih zemaljskih slugu i poslanika i učiti iz onoga što se dogodilo i još uvek se događa, kako bismo sprovodili našu bogougodnu kontrarevoluciju što veštije i što mudrije. Glavna i suštinska meta ove globalne revolucije je svakako pravoslavlje. A boljševička revolucija koja se odigrala 1917. i čiju 100-godišnjicu ove godine obeležavamo, kao i sve komunističke revolucije u pravoslavnim zemljama, kod nas takozvana narodno-oslobodilačka borba pod Titovim partizanima, bile su glavne bitke, odlučujuće bitke, u odnosu na koje je sadašnji pokret globalizma, to je građenje nove vavilonske kule, od strane svetske zakulise, plutokratskih, izopačenih obožavalaca satane, samo završna rutinska faza. Sve se ovo odigrava na ljudskom nivou, čija je suština otvoreni rat protiv Boga, koji je, kako smo već naveli, započet u Francuskoj 1789. Dok američko pokoravanje juga od strane severa predstavlja isto samo jednu razvojnu fazu, koja nije ni malo zanemarljiva. Jer uzimajući u obzir dominirajući uticaj američke sile u ovom apokaliptičnom 20. i 21. veku, prirodno je da treba obratiti posebnu pažnju na strašnu kataklizmu američkog sukoba između severa i juga, koji je prouzrokovao uništenje prvobitne Američke republike i položio temelje za čudovišni preobražaj, koji je u 20. veku od miroljubivog i hrišćanskog i izolacionističkog američkog naroda stvorio bogoboračku silu, koja služi kao globalna, udarna pesnica kosmopolitskim gospodarima novca. Da bi u potpunosti shvatili kako je Amerika od tradicionalnog hrišćanskog društva postala bogoborna supersila koja preuzima dominaciju nad celim svetom, potrebno je da se upoznamo sa njenom istorijom. Počet ćemo sa periodom osnivanja Američke republike. Treba znati da je takozvana Američka revolucija, koja se odigrala od 1775. do 1783. zaista bila legalno i opravdano odvajanje severnoameričkih britanskih kolonija od korumpiranog, ovo moramo naglasiti, korumpiranog imperialističkog sistema, koji još od 1688. godine nije služio ni crkvi, ni kruni, već masonskoj oligarhiji koja se lukavo krila iza legitimnosti drevne krune najstarijeg neprekinutog kraljevstva u celom hrišćanstvu, britanske krune. Ova prva američka revolucija, po znacima navoda bi stavio revolucija, uopšte nije bila revolucija u religiji, moralnosti, društvenom životu, čak ni u starovekovnom engleskom političkom poretku,
koji su Amerikanci u stvari cenili i borili se da ga zaštite. Američki projekat suštinski se razlikovao od prave bogovorne revolucije koja će uslediti nešto kasnije u Francuskoj. Za političke prilike u vreme kolonijalnog rano-američkog republikanskog društva može se reći da su ličile na decentralizovano, visoko lokalizovano srednjovekovno društvo. Amerikanci iz perioda pre građanskog rata, kao i njihovi britanski i evropski preci pre modernog doba, imali su mnoge organske, preplićuće strukture društva i vlasti. Veoma uticajnu crkvu, jaku porodicu, samostalne organizacije, lokalne vlasti, okružne vlasti, državnu vlast i tako dalje, koje su služile kao slojevi odbrane protiv svake centralizacije, svake centralizovane svemoćne vlasti. Naizgled haotični lokalizam kao instinktivna odbrana od moguće nametnute centralizacije bio je postavljen i u sam temelj američkog ustava, koji do današnjih dana i uprkos svim naporima političke elite da ga potpuno izbriše, još nije sasvim mrtav i čudesno još uvek obezbeđuje neki mali stepen zaštite savremenim Amerikancima od tiranske vlasti. Patriotski okružni šerif, na primer, i danas u 2017. godini zna da može i treba da zakonski uhapsi federalnog agenta vlade koji krši prava stanovnika u nadležnosti tog istog šerifa. To što oni to ne čine u ogromnom broju slučajeva zasniva se na nasilnoj i ciničnoj prinudi vlasti iz Vašingtona, čiji je jedini zakon, zakon jačega, a ne zbog stvarnih američkih zakona. U vezi kasnijih političkih previranja vezanih za uniju ili secesiju, preovladava pogrešno, potpuno pogrešno mišljenje da su samo južnjaci iz perioda pre građanskog rata verovali u prava američkih država i ograničavanje moći federalne vlade, dok su severnjaci bili fanatični centralisti. To nije istina. Država Nove Engleske, to je regija u Sjedinjenim Američkim Državama, sastavljena od 6 država, nalazi se, ja mislim, na severu istoku, sa centrom u Bostonu. Na primer, koje su bile glavni pokretači revolucije iz 1775. pretile su da će se odcepiti od Unije tokom rata 1812. godine i verovale su da imaju na to apsolutno pravo. Moramo znati da je za prve Amerikance moja zemlja ili moja otadžbina na prvom mestu bila, na primjer, Južna Karolina ili Virginija ili New York ili Massachusetts, pa tek onda USA. Izraz suverene država koji se i danas primenjuje na 50 država, iako sada samo deklarativno, tada je shvatan bukvalno. Unija nije stvorena od bezlične mase američkih građana, već od suverenih država. Osim za poštanske usluge, međudržavnu trgovinu i odbranu od strane invazije, građanin Virginije, na primer, nije trebao vladu u Vašingtonu. Apsolutno ni za što. Jedva da mu je trebala i vlada u njegovoj državi, jer prvi Amerikanci kao celina oslanjali su se sami na sebe. Ili su izuzetno lokalni u svojim interesima i sumnjičavi u odnosu na vladu. A ipak paradoksalno zainteresovani za njen rad.
zbog svoje jedinstvene istorije i talenata, zbog više od milenijuma organskog razvoja, još od anglosaksonskog vremena, kada je Engleska bila još pravoslavna zemlja. Oni su bili jedan od retkih naroda u istoriji koji su zaista bili sposobni za istinsku republikansku samoupravu. To je bio kratak i jedinstveni istorijski moment koji više nikada nećemo vidjeti, zato što je sam narod, taj prvobitni američki narod, koji je stvorio ovu prvobitnu američku republiku sa njihovom specifičnom istorijom, narodnim običajima i načinom razmišljanja, nemilosrdno uništen, više ga nema, izbrisan. Ono što savremeni američki mainstream liberali i konzervativci odbijaju da prihvate, upravo je taj etnički moment, etnički karakter rane istinske američke republike. To su bile posebne grupe ljudi sa britanskih ostrva, iz Engleske, Škotske, Velsa, Irske. I srodni narodi severozapadnih evropskih zemalja sa jedinstvenim talentima i rasnim karakterom razvijenim više milenijom. To su bili posebni nadareni ljudi za osnivanje vrlo specifične nacije, čija jedinstvena vladavina bila sigurna samo dok je između ostalog prvobitni rasni element činio većinu stanovništva. Ovakvo stanje se održavalo sve do 60-ih godina 20. veka, kada su globalistički zaverenici podmitili američki kongres da izmeni pravila useljavanja u korist Afrikanaca i Azijata. Apsurdni bes protiv bauka, takozvane bele nadmoći, stvoren od globalističke elite preko medija, ima danas za cilj da ispere mozak Amerikancima evropskog porekla kako bi prihvatili konačno rešenje svog vlastitog samoubistva. Na delu je potpuni kulturološki i fizički genocid plemenitih naroda Evropske bele Amerike i njihovo zamenjivanje etničkim grupama bez hrišćanske i grčko-rimske tradicije, koje će se verovatno mnogo manje ili nimalo odupirati totalitarizmu antihrišćanskog novog svetskog poretka. Uprkos tome što njihovi narodi imaju dosta toga zajedničkog, južne i severne kolonije, kasnije države, razvile su dve oprečno različite karakteristične kulture, a razlike su produbljene industrijskom revolucijom na severu, koja je usledila neposredno nakon američke nezavisnosti, a koja je imala katastrofalne posledice. Vodeća klasa britansko-američkog juga bili su naslednici viteškog plemstva, najkonzervativnijeg elementa engleskog društva, posvećenog kruni, crkvi i tradiciji. Dok su južnjački mali farmeri, borci protiv indijanaca, istraživači, doseljenici, došli iz vrlo nezavisnog i ratobornog, slično nama Srbima, keltskog stanovništva severnih engleskih graničnih područja, Škotske i Irske. Ove dve grupe su stvorile organsku, agrarnu zajednicu zasnovanu na zemlji, lokalnoj zajednici, plemenskoj lojalnosti i časti. Kada je došlo do rata 1861. prirodno ratoborni i neverovatno hrabri keltski slobodni seljaci borili su se sa neverovatnom žestinom i odanošću pod komandom svojih aristokratskih oficira.
ljudi formiranih po klasičnom modelu engleske gospode, koji su istovremeno zemljoposednici, vojna elita, pismeni ljudi i nesebični javni službenici. Severnjaci su bili nešto sasvim drugo. Dve preovlađujuće etničke i kulturne grupe na britansko-američkom severu bili su fanatični puritanci nove Engleske, direktni potomci nemilosrdnih kraljoubica, revolucionara, parlamentaraca iz puritanske armije Olivera Cromwella. I proračunata trgovačka klasa srednje atlantskih država, koja je ideološki naslednik trgovačke oligarhije, koja je zbacila britansku krunu 1688. godine i zamenila legitimnog kralja, poslednjeg legitimnog engleskog kralja Jamesa II. Williamom Oranskim, koji je bio prvi u kasnijem nizu kraljeva marioneta koji su pristali da budu kraljevi, ali da ne vladaju, sramno predajući vlast krune u ruke odvratnim zelenašima, finansijskoj oligarhiji koji su postali realna vlast. Puritanci nove Engleske, istinski Jenki, bili su samo pravedni dobročinitelji koji su svoje društvo videli kao grad koji na brdu stoji, predodređen od Boga, da služi kao primer pravednog društva, pravednog života celom čovečanstvu. Njihov fanatizam prema pravednosti, navodnoj pravednosti, nadživeo je njihovu tradicionalnu religiju, a do 19. veka, pošto su napustili biblijsku veru i zamenili je sekularnom verom, unitarizam i transcendentalizam, što je u stvari neka mešavina između individualizma i panteizma, preusmerili su svoju revnost sa reči Božije na evanđelje progresa, to je poboljšanje društva, ne libeći se da za ostvarenje takvih svojih ciljeva pribegavaju često i nasilju. Nova Engleska je bila kolevka i radikalnog abolicionizma, evanđelja nasilja zarad okončanja američkog ropstva. Čak po cenu uništenja tradicionalnog hrišćanskog društva i porodice, kakvi su bili poznati do tog vremena. U tom novom evanđelju stradanje Hristovo, kojim se iskupljuju čovjekovi gresi, zamenili su navodne patnje crnih robova. A teroristički abolicionisti, oličeni u krvožednom masovnom ubici Johnu Brownu, bili su instrument Božijeg pravednog gneva protiv zlih robovlasnika. Vredno je primetiti da je Karl Marx odobravao ove radikalne abolicioniste i da je bio u prepisci sa njihovim najpoznatijim vođom, uključujući tu i Williama Lloyda Garrisona iz Bostona. Marks je, kako je poznato, slao čestitke Abrahamu Lincolnu nakon što je ovaj ponovo bio izabran za predsjednika 1864. godine. Drugi preovlađujući element koji je uticao na karakteristike severnjačke kulture bio je trgovačka klasa srednjih država sa centrom u Njujorku. Njihovo, vjeruju, bi se moglo sažeti u ono što je u suštini postalo česta američka poslovica. Ono što je dobro za biznis, dobro je i za Ameriku. Njihova glavna osobina bila je ljubav prema novcu i to je određivalo sve njihove društvene norme, etiku,
i njihovu politiku. Ako je dominantni element u ideologiji Nove Engleske bio, kako smo već naveli, društveni progres, dominantna tema u američkoj viziji bankara i njujorških trgovaca bila je neprekidna trka za što većim bogatstvom, a tako stanovište neizostavno je potrebovalo ekonomsku potčinjenost poljoprivrednog juga. Dakle, jug je trebao da bude počinjen njihovim bankarskim i trgovačkim interesima. Decenijama pre secesije i rata oni su počinjavali jug tako što su koristili kongres da nametnu nemoguće dažbine na južnjački izvoz. Ti isti interesi bili su glavni pokretač rata, kako bi uz pomoć svoje moćne vojno-industrijske mašinerije konačno pokorili jug. Može se reći da je jug pao kao prva žrtva na putu globalizacije čovečanstva. Južnjaci su zasnivali svoje društvo, kako smo već naveli, na porodičnim vrednostima. Ljubavi prema zemlji, na tradiciji i časti. Izvori severnjačkog društva su bili fanatični progres i ljubav prema novcu, iz kojih su neminovno proilazili ogoljeni oblici materijalizma, utilitarizma, nihilizma i tome slično. Srbinu u 21. veku nije teško u jenkima, kao tehnološki naprednoj, militarističkoj, arogantnoj savremenoj Americi, koja je bombardovala i okupirala Srbiju i napravila od nje ekonomsku koloniju i laboratoriju za najluđi socijalni inženjering, prepoznati direktnog potomka industrijskog, militarističkog i arogantnog severa, koji je uništio i dalje nemilosrdno uništava južnjački narod u ime marksističkih slogana o ljudskim pravima, o rasnoj jednakosti, o socijalnoj pravdi. Usput, cinično puneći džepove svojih bankara i multinacionalnih korporacija. Rat između severa i juga, njegovi uzroci i njegove posljedice nisu baš onakvi kakve ih zvanična istoriografija predstavlja. Znamo da uvek pobednici pišu istoriju, a pobednici Velikog američkog rata dali su mu ime građanski rat, a već samo to ime je velika laž. Građanski rat po svojoj definiciji znači rat između dve frakcije koje postoje u istom mestu i bore se za kontrolu nad istom teritorijom. Rat koji je trajao od 1861. do 1865. godine bio je rat stranog osvajanja, u kojem je vojska Sjedinjenih Američkih Država ilegalno napala drugu suverenu vlast Konfederalne države Amerike, čija teritorija nije pripadala narodu severa, čiji se narod legalno odcepio od dobrovoljne političke unije i koji je tražio od svoje severne braće samo mirnu koegzistenciju i poštene trgovačke i diplomatske odnose. Ni na koji način im ne preteći, osim legitimnim trgovačkim rivalstvom. Istinski razlog predsjednika Lincolna za rat protiv juga bio je, dakle, očuvanje unije, a ne ukidanje ropstva kako se to obično želi predstaviti. Ovaj mit Lincolnovske unije
bio je izmišljen kako bi opravdao severnjačku vojnu agresiju pokrenutu isključivo trgovačkim interesima koji su trebali da nastave, da počinjavaju i eksploatišu ekonomiju juga. Za sever je ideja o nezavisnom jugu koji bi pregovarao sa njima na ravnopravnim osnovama bilo apsolutno neprihvatljivo. Prvobitno predloženi 13. amandman na američki ustav koji je bio ponuđen jugu tokom Lincolnove vladavine imaju za cilj da ih namami nazad u Uniju, garantujući nastavak ropstva u državama juga. Lincoln je čak rekao da mu je sve jedno da li će dati slobodu robovima ili će ih zadržati u lancima, samo ako bi i jedno od to dvoje sačuvalo Uniju. Dakle, on se zalagao samo za Uniju. Kasnije, tokom rata, nakon mnogih poraza severa od viteške i bolje vođene armije juga, Lincoln je cinično koristio retoriku o emancipaciji robova kao lukavu ratnu strategiju, u nadi da će postaći crnci da se pobune protiv svoje vlastele i počine masovna ubistva žene i dece juga u vreme dok su muškarci bili odsutni u ratu. Oni to nisu učinili. Gotovo da nema primjera ustanka robova u vreme dok su bele porodice bile najranjivije. Ta činjenica razobličava klevetu da su beli južnjaci okrutno postupali prema crncima i pokazuje privrženost i lojalnost koja je tada postojala između rasa, koje su tako dugo živjele u bliskim vezama jedna sa drugom. Vojna nadmoć u broju i tehnologiji je na kraju preovladala i napredni sever je porazio, okupirao, opljačkao i ekonomski uništio hrišćanski poljoprivredni jug. Poraženi jug, međutim, uprkos uništenju svoje vladajuće klase u ratu i svom materijalnom osiromašenju, još i danas posjeduje duboku religioznost, jaku porodičnu bazu i organsku životnu zajednicu. Prinuđen porazom i materijalnim siromaštvom da se povuče u sebe, imao je priliku da ukrepi i svoju duhovnost. Južnjački narod je u tom periodu doživeo procvat književnosti, jedinstvenu i najznačajniju literarnu školu u američkoj istoriji. Većina značajnih južnjačkih pisaca bili su hrišćanski pisci, kao što su bili čuveni William Faulkner, a njihov rad je prožet razmišljanjima o grehu i potrebi čoveka za iskupiteljem, razmišljanjima o očišćenju duše kroz patnju, vrednostima asketskog podviga i kratkoći i taštini ovozemaljskog života. U isto vreme, severna literatura, severna književnost je krenula putem potpune dekadencije. Postala je ateistička, zemaljska, materijalistička, održavajući tako jaz između ova dva društva, čije prave razlike rat ne samo da nije pomirio, nego ih je još i produbio. Nedugo posle rata, radikalni republikanci koji su dominirali kongresom pokušali su radikalnu rekonstrukciju južnjačkog društva, dolazeći čak dotle da zabrane belom stanovništvu da glasaju, stvarajući marionetske vlade od nedavno oslobođenih većinom nepismenih robova, čiji je zadatak bio da pljačkaju preostalo bogatstvo juga i predaju ga svojim belim gospodarima na severu. Hrabri južnjaci, međutim, izveli su uspešnu kontrarevoluciju i jakobinski projekat konačnog uništenja juga bio je odložen
do marksističke revolucije, eufemistički nazvane Pokret za ljudska prava, koja se odigrala 60. godina 20. veka, koja je konačno uništila strukturu tradicionalnog južnjačkog društva, kao i evropske etničke zajednice velikih gradova severa. Dve vrste tradicionalnih hrišćanskih zajednica koje su činile Ameriku jakom do 60. godina prošlog veka, ruralna, poljoprivredna, protestantska ili katolička zajednica i etnička, urbana, katolička ili pravoslavna zajednica, čiji centar bila crkva i porodica, smrtno su ranjene. A kao direktna posljedica toga može se uočiti opšta dekadencija savremenog američkog društva. Pod izgovorom raznih veštačko iskonstruisanih sloboda i ljudskih prava, planski su se urušavala nekadašnja religiozna i moralna temeljna načela hrišćanske kulture i civilizacije. Marksistička, mračna teorija ukidanja religije, porodice, nacionalnog identiteta i svojine, danas smo došli čak i do ukidanja prava na sopstvenu decu, u savremenoj Americi dostiže vrhunac svog ostvarenja. Sa najmračnijeg dna društva izvlače se na površinu društvene prihvatljivosti, raznovrsni socijalni oblici patološke poremećenosti, polne izopačenosti, promiskuitetne bestidnosti, koje se sa početne tačke tolerancije, koja se prvo zahteva od nas, polako, ali sigurno nameću kao nove, obavezujuće društvene norme i vrednosti. Nekontrolisanim i čak stimulisanim nemoralom, razvratom i hedonizmom kao projektom obezbeđeno je ubrzano propadanje društva, gašenje njegovih životnih snaga i božanske iskre u njemu i faktičko pretvaranje društva u jednu bezvojnu, hedonističku, podaničku masu. Trenutna eksplozija propagande protiv istorije i spomenika Juga ima za cilj okončanje ovoga projekta započetog 60. godina prošlog veka. Prvo marksističkim genocidom protiv južnjačkog naroda, a onda i protiv cele evropsko-američke populacije. Na taj način uklanjajući poslednju prepreku potpunoj kontroli Amerike od strane novog svetskog poretka. Dakle, ispod američkog građanskog rata nije bilo Lincolnovo ponovno uspostavljanje federalne unije, koju su nekada voleli i sever i jug, već naprotiv njeno uništenje. Rat je transformisao federalnu uniju suverenih država u centralizovanu, gigantsku, monolitnu državu naciju, kojom dominiraju bankarski i trgovački interesi, koja je položila temelje za svoj militaristički hegemonizam i imperialno osvajanje u 20. i 21. veku u ime liberalno-demokratske revolucije širom sveta. Kroz evanđelje abolicionizma jenkijevski jakobinci stvorili su novu sliku Amerike o samoj sebi kao progresivnoj, samopravednoj državi, imajući za uzor Robespierrove jakobince. Prvorazredne revolucionar teroriste
prvoborce za demokratiju, jednakost i ljudska prava. Amerike koja opravdava najraznovrsnije zločine i masovno ubistva, sve u ime ostvarenja tog istog jakobinskog, fantomskog cilja jednakosti, ali taj cilj im uvek izmiče. Mi smo živi svedoci konačnog uništenja Amerike kao hrišćanske i evropske nacije i njene transformacije i zastrašujući tehnološki i vojni gigant, super državu koja omogućava cionističko-masonskoj eliti okultnih obožavalaca satane da ujedine sve nacije u novu vavilonsku kulu, pripremajući dolazak njihovog Mesije, Antihrista. I da se vratimo na početak, događaj u Charlottesville-u 12. avgusta 2017. godine čini malo, ali značajno poglavlje u ovoj priči. To je poziv na buđenje svim hrišćanima evropskog porekla. Da li ćemo se ujediniti u zajedničkoj borbi i pružiti odlučni otpor silama tame, ili ćemo suučestvovati u našem sopstvenom uništenju. Neka nam Gospod da snage da nastavimo sa odbranom i čuvanjem našeg dragocenog pravoslavlja, našeg dragocenog srpskog nasleđa. Neka naše nacionalno pregalaštvo i borba daju do znanja plemenitim američkim kontrarevolucionarima da su pravoslavni Srbi, nacional-monarhisti na njihovoj strani i da su spremni da se uključe u zajedničku kontrarevolucionarnu borbu protiv zajedničkih neprijatelja za očuvanje evropsko-hrišćanske kulture i identiteta. Neka im ovo skromno predavanje koje smo priredili ovde večeras u Cerostavniku bude poruka podrške i početak eventualne saradnje preko koje i između ostalog možemo predati ono najvažnije, a to je svetlost voinstvujućeg hrišćanstva, sveto pravoslavlje i sa njime večno spasenje. Amin. Ovo je bio taj zvanični deo predavanja u vidu, kako već navedoh na početku, u vidu referata. Ako nema nekih još pitanja, možemo predavanje da privedemo kraju, pa ko hoće posle može naravno da ostane u nekom spontanom razgovoru i druženju. Hvala svima na pažnji. Hvala.